Dem baş temaşavanı neca. Di bernamekî taybet em behevrane. Rojava me germe, Rojava Türkiye germe. Germahiya meclise, germahiya siyaseta Türkiye, germahiya rojilata navên û bi vê germahiyê de geşedanên ku diqewmin. Em ê hewl bidin vê bername xwe da vê germahiya siyasetê û geşedanê ku rojilata navên bi taybetî jî li Rojava, Rojavayê Kurdistanê geşedanê ku diqewmin, gefên ku Tirkiye li Rojavayê dixwîne û her wiha zimanê êrîşkarê ku tê bikaranîn, em ê hewl bidin vê beşa xwe ya yekemîn de bersî ve van pirsên û vê nîqaşên ser van geşedanan em ê ji mêvanên xwe bigirin. Di mêvanê me hene îşev yek ji wan Gani Alkan, Gani Alkan serokê Komeleya Heftê Heştan a Şaxa Amedê. Rojnameger Ertuş Bozkurt, mêvanê me yê duyemîn bi salane di nav çapemenê de rojnamegerî dike, bi çavê rojnamegerekî dê van geşedanên da wê nîqaşên xwe, nirxandinên xwe bi me re parve bike. Belê berê ku em dest bi nîqaşên xwe bikin, dest bi bernameyê xwe bikin, li ser Rojavayê li hemberê piştî ku Tirkiye zimanê êrîşkar bi kar anî û her wiha amadekariyê şer dike ku bikeve Rojavayê di ser vê zimanê êrîşkar û heman demê de ev amadekariyê şer bûn sedemê gelek nîqaşan, bû sedema gelek nirxandinên girîng, hem di qada nav netewî de hem di nav cîranên Tirkiye dewletê din da ji wan yek Rusya û her wek de dewletê Rojava heman demê de sazî û rêxistinên Kurda, siyasetmedarên Kurda tevahî li hemberê vê zimanê êrîşkar û amadekariyên şer bertekê xwe nîşan dan, daxuyaniyên xwe bi raya çapemeniyê, raya giştî parve kirin. Em niha berê xwe bidin ji van daxuyaniyê, du heb daxuyaniyê girîng ji vana yek endamê lijneya rêveberiya kecekê Mustafa Karasu ji Mustafa Karasu hat. A duyemîn jî ji PYD hat, PYD ku rêxistina Rojava a serekeyê ku li hemberê çeteyê Daişê berxwe dide. Di serî de em ê daxuyaniya Mustafa Karasu godarî bikin, piştre jî em ê daxuyaniya PYD em ê bizivirin li ser van daxuyaniya nîqaşên xwe berdewam bikin. Niha ez jî hevalê xwe rica dikim daxuyaniya Mustafa Karasu binin ser ekranê em bi hev re temaşa bikin. Yalandır. Kürdün iradesinin güçsüz olduğu yerde, Kürdün muhataplığının güçsüz olduğu yerde bu devlet Kürt sorunu çözer mi? Çözerse de yalan nasıl çözer? Endamê Konseya Rêveberiya KCK Mustafa Karasu Diyarbakır ketina artêşa Tirkiyeya Sûriye û Rojavayê Kurdistanê macerayê ûha got. Niha behsa herema tampon dikin. Gelo wê bikaribin heremek wisa çêkin. Em difikirin ku wê nikaribin. Ji xwe Tirkiye ketiye nav Kûrê vê ca jî vê zêdetir wê bikeve nav. Heta niha kîjan polîtîkayên Tirkiye rast bûne û encam girtine. Heta ku vê carî encamê bigire. Bi rastî jî ev macerayeke. Karasu derbarê dijberiya Tirkiyeyê li gel Kurdan jî wiha axivî. Piştî rizgarkirina Girêsipê Tirkiye gelek helwestek hişkira berkir. Gotina Erdoğan'a em ê destûr nedin pêkhatiyeke li Bakurê Sûriyeyê di rastiyê de encama helweşandina polîtîkaya sê, 4 salan ya dijbertiya Tirkiyeyê bi Kurdan re ye. Hemû polîtîkayên li Sûriye û destekkirina Daişê ji ber dijbertiya Tirkiyeyê ya bi Kurdan re ye. Dixwest qaşo bi vê dijberiyê pêşiya îradeya Kurdan bigire. Lê li gel van hewldanan jî Kurdan bi girtina Girêsipê ewlekariya Kobanê misoger kir. Ji bo wê jî şoreşa Rojava li Sûriyeyê mayînde ye. Şoreşa Rojava bûye wek bingeha Sûriyeya demokratîk. Tenê Tirkiye nabîne ku Kurd bûne xwedî hêz. Karasûd berdama axaftina xwe de diyar kir ku polîtîkayên AKP'yên rojhilata navîn têk çûye û got. Heke Tirkiye bixwaze bikeve Sûriye û Rojava, ne tenê Rojava wê hemû parçeyên Kurdistanê li hemberî Tirkiye têkoşînê bimeşînin. Kurd wê rabin serpiyan. Karasu destnîşan kir ku AKP û Erdoğan di nava nêzîkatiyên hegemonîk de ne wiha got. Heke bêbira wê destpêkê gotin li Kerkûkê Tirkmen tenê qetil kirin. Bi gotina Tirkmen rastî êrîşan tên, Herêma Kurdistanê hedef girtin. Niha jî heman polîtîkan dişopînin. Ji bo wê jî divê hemû Kurd û hêzên demokratîk li hember vê yekê hişyar bin. Erdoğan û AKP li pê hêzek hegemonîk in.
ام بانگ ل PDK جی دکن که لهمبری پولیتیکاین AKP هشیار و خودی هلوست به. کرسود داویا خافتن خود دیار کرد که کرد لروشلاتانا بین هزه خورته و آنی زمان که ین دجبری کردان ده ون دا بکن و ین دوستانیا کردان بکن ده قسنش بکن. Gücünü ortaya koyarsa, o işte özgür Kürt'ün siyasi iradesini ortaya koyarsa bu bütün Kürtleri güçlendirecektir. Hevserokatiya PYD têkildarê gotegotên mudaxaleya Tirkiyeyê ya ji bo Sûriyê daxuyanek nivîskî da û da zanîn ku êriş ji ku tê bila bê ew amade ne û bang li rayedarên Tirk kir ku dest ji siyaseta provokatîv berdin. Hevserokatiya PYD di daxuyaniyê de balkişan ser daxuyanên rayedarên Tirkiye û gefên wan ên destwerdana li xaka Rojava û Sûriyeyê û got piştî gefên hin rayedarên hikûmeta Tirkiyeyê hêzên leşkerî lê nêzî sînorê Sûriyeyê hatin bicihkirin. Em wekî beşeke siyasî ji rêveberiya xweseriya demokratîk her dem ji bo rêzgirtina qanûnên navneteweyî tevdigerin. Em hêvî dikin ku welatên cîran jî müdaxaleyê rewşa hundir a Sûriyeyê nekin û li gorî peymanên neteweyên yekbûyî û cîrantiyê tevbigerin. PYD di dawiya daxuyaniyê de diyar kir ku destwerdana leşkerî ya li Rojava wê bandora wê ye heremî û navdewletî hebe û bang li welatên mezin ên wekî Amerîka, Fransa û welatên di nava NATOyê de cih dikirin kir û xwest rê nedin destwerdaneke gengaz a Tirkiyeyê. Belê li hemberê van hewldanên êrîşkar ê Tirkiye teheb daxuyaniyê girîng me bi hevra temaşe kir. Her wiha tenê bevana ve sînor nema gelek saziyên din rêxistinên din ê meriv dikare bêje tevahiya Kurdan ber tek li hemberê vê zimanê êrîşkar û hewldanên amadekariyê şer dan. Belê em dibizivirin mêvanên xwe. Me guhum bi xêr hatin me bernameya me. Bi rêzganî Alkan hûn vê hewldanên li ser Rojava an polîtikayê dewletê Tirk li hemberî Rojava û herî dawî ev amadekariyê şer û zimanê êrîşkar hûn bi çiva girê didin, hûn çawa dinirxînin? Gerek spas. Bîna ku hûn zanin di destpêkê de wekî ku yani Daişê, êrişê başûr kir û piştî wî jî êrişê Rojava kir, Tirkiye seknê wî net alî çareserkirinê bû. Di wî demê de wextê ku em lê mêzekin di başûr Bakur de zî demê pêvajoyekî nû dest pê kiribû, ên mizakereyê dest pê kiribû. Pêwîstiyê ku Tirkiye wî demê de degir ku yani pêşkirî bidana ê Kurda ne de Kurda zî bê alîkî bisekiriyane. Ama Tirkiye bu alî. Li vê derê me hemiya dît, me bersavê xwe dît Tayyip Erdoğan wî çaxê çûbû digot ha ket hat dikeve, Kobanî ket hat dikeve, ha ket dikene. Ketin û neketina Kobanî mafê Tirkiye tê nebûn. Ama demek ki de zihniyetê da de zihniyeta neqebûlkirinekê heye. Her çi qasî pêvajo dest pê kiriye. Her çi qasî pêvajo yani bo müzakerê dîtin û hev dîtin çê dansandin çê dibûn zî. Fakat wextê ku di rewşa wan me mêze dikirin, di sekneyê tu mêze dikirin, di seknê çareserkirina piskirêka Kurd nebûn. Çi manayê qebûlkirinê? Çi ye? Li vê de tiştê ku tê pêkanîn çi ye? Li vê derê pergalekî nû hatiye avakirin. Eva pergala ku nû hatiye avakirin tevê gela. Gelê ku di wî herêmê de dijîn. Kurd, Arab, Çerkes, Ermenî, gayrimüslim, Müslim, her kes tê de xwe dibîne. Di vê awê de wextê ku tirmezekî yani demokrasî ki bi esasî hatiye sekandinê. Bûna ku herkes tê disekirine, herkes tê ciyê xwe dibîne, ewa di Tirkiyeyê de zî xeteriye ye. Tirkiye zî vê qebûl nake. Çünkü Tirkiye demokrasî kitine. Eger Tirkiye gavê demokrasî bavêje, ji bo ku de demokrasî gavekî bavêje, pêwîst e ku Tirkiye li wê de tiştê ku tê avakirinê piştgirî zî nedê, ama bir dijî wî nesekne wîtine be. Rojava ana vî demê Dawîd em lê mêzekin. Di Rojava de va êrişê ku Dawîd de çêbû. Yani batê ku êrişê girî spî bû. Belê. Di kî ji demê de dest pê kiriye? Di hem helbêjartinê de ye. Helbêjartinê ku di Tirkiye'de helbêjartinekî giştî ye.
حفته حزیرانه راسته جارتنا حفته حزیرانه دوی دمه دا تو بالا خو بدی زمان وان گوتنی وان تو گوتنی که چاره سرگرنا پسکری که نمابو وقتی گوتالی میزد یعنی او ده خاله که کو رهبری گری کرد برز اجالان داو بروند دولما بچه هاتو دیار کردن هاتا خواندن قبول کردن او همو آویت پشتا خدای کوت پسکری که کرد پسکری که گواهتو نه yani o tiştiku o hevditiye ku hatibun çekirin o danusandına devlet ve heyeti ve çundunu hatunu ve karşı ve heyete ki dini ve çe bana heyete sesçi açağı şey em de bejin ve o yani çavadar ve çavadar bazı falan heyeti sivil ve etiketine falan hem amada karikat bu çekirni peki avaş çava bu var o şavayet dersen her şey var king ataseri var abim belki zihniyet hele o zihniyet bu o zihnistok bu çünkü gave ku hatın avetini de peyvajda hatın avetini de bir gava da Türkiye tıpa gave navi teki ravastına eğer iru insan natiye kuştun şareki de Kurdistan'da da Türkiye'de tişteki Çin'e biyese da ali pece öke de KCK da bir şeriat Arabistan'da ne Türkiye operasyonu ne teklandı ne ama hesabı vizi dağıtın bu seklandı ne Jibonaviye ki de Grespi vakti ku ket ketine Grespi de Türkiye'de bu mane ki şu haberiz amada kari ki ona bu Rojdamani ki vaad beje vakti ku dara akşa kalede digare şu halkı akşa kalede perse de beje ku ava Daesh de nav da henin yatınına yani de nav ülkede henin yatınına Jigel yek jedi perse de beje ku hun çend habde nav Daesh dana yani Daesh qased yani demek ki ve dara Daesh berahati her avayda dar çunduna biyo hatına biyo her tişti biyo çunduna hatına birahata peki avat işte hemu vakti gutene ditin de destatene girtin roznama cumhuriyeti hanin tabi binav ki her tişti bani askere kir tişti ku ba askere pişkiri ku ba askere hatiye kirin ba askere hatiye kirin Türkiye hen azivan tişta de tu kesek nabeje tüccari dijit Daesh tişte ki ne gotiye ama vakti ku tülev ki mezeki Dwi deme da tül deme zeki. Yani çapamını çıkır. İro çapamını çıkır. Zaman çapamını çıkır. Xalek giring heye levede hatta giri spi jiddeste çeteye derneketi bu. Beli Türkiye her tem lehemberi pekatına rojava narazibini xud anin zaman. Le ve aste da ne da anin zaman. Anji usa eşkera dijberi ne dikir. Henki sergirti bu. Pişti giri spi ev avkas bi zamanekî êrîşkar amadekariye şertê kirin ev xala girê spî çi qas ji bo Tirkiye çima awkas giring hat ji bo wê Rast e niha di destpêkê de wextê ku sala berê di şerê ku di Kobanî de dameşandinî yani hiç serkeftin şoreşa okê ser neketibûn hin şer bû Kobaniyê bala xwe bidî wî demê tevahî da her çar alî wî hatibûn girtin her çar alî wî hatibûn girtin yani alîkarî ki tu bigînî wî miletê gelê Kurd tê qirkirinê alîkarî ki ê ne em bêjî ku ê leşkerî ne wekê dinê alîkarî ê însanetî alîkarî xwarinê alîkarî em bêjin ku ê tenduristiyê yek alîkiler ne çû alî Tirkiye de çûn ama herkesî vîya digotin digot ew koridor birabe vekirî ku evan Hatun ku dinabere vada kem okey çundun u hatın da Daesh to ortada jay girti qotan da roy wa qotan da falan vakti ku via katib ke deste van de çundun u hatun u tekili o serkeftin daha zede binge havi çede beli ve der nav geldi azite çekirni evya buna via ki Türkiye via fam kır via Türkiye dine via hasabi bala xubede Türkiye'de tı ciran evkhura yani tekili vi insaneti tekili vi baştımene همه را اوکی غیداندنی که یا پفچونی که یا نقبول کنی که یا کسی یا اما لودرا اگر ترکیه حبکی به مجی به عقلی به زانابون به نزدیکت انسانیتی به نزدیکت چاره‌سری پسکریگا کرد نزدیک ببانا ادمین belki دیش Türkiye کاری کی پرسیده yani vataya giri spi çibuş bu Türkiye ko evkas politikaya giri spi tekiliya çundun hatını Daesh'e bu
Mesela yani tabii lüve dari khani nişanlandı. Khani nişanlandı. Nav khani da istikbalda Türkiye bir hatani herkes de perverde kırına van, çunduna van, hatına van, o çundun van, hatta çundun hatını bu. Hatta van çundun hatını bu. Daha işte de çeki van da düşün. Her şey van da derbaz bu. Ali dünyatı bir gırtını, bir aliyatı gırtını. Tekrar ekeceğim ya. O rekatın çiğ tekili hem kutkırına. Balak bu de kutkırına bir tekili de YPG daha ziyade peşta şurada berfrayı da operasyona kadar da çunduna bir de erişe da işte daha ziyade peşta katiye falan. Ne kabul kını yek ev çundun hatını var aşkara da bunu. İşte ona bu aşkara da bunu da ne kadar. Yani deve akaftina ve da az ve peyam derdim. Heviya wan serkeftina Daişe bulwede begirtina giresipi ev heviya wan a serketina Daişe kut. Mamos da spek da hatta Euro pişkili ku Türkiye dayı wan. Wana da gotun ve Daesh serkebe. Çünkü de her havayda Ali Karyavan hebun. De her havayda nişan da her derece mamamiya dit çundun hatına var çundun. Yani minaku çava beri de Türkiye'de nav de notu sisiyadan notu düyadan notu çarada de çava levede bir jihtem kardan ya. Be tişte ku de be devlet ku tarihi devlet ku nakuyayı de dici kurda havda hazar hab insan هم دبی که فایلی دیار اما نه دیار همون اگر سوی چاقی کنه به دسته وانا آتن کنه اولیاز عینی یعنی تو وقتی کلی می و داعش وقتی که تلی میزه داعش او پرگار وی چاقیه یعنی میناک بسه یک تشتکیه یک گریدای ببر گریدایی کی پر زده یا ایجار عالی دنی دازی داعش وحشته کی نشان داده yani karkarlı ki yani bedengi ki heye Daişlere malbat yani deret kevnek malbat ki zarok merjin kes nadı bersavi nabi to şartı ki şartnaki herkesi te derbazdık ama kırkına kişiye kırkına hem siyasiye hem neteviye kurdu. Liber em bino ki deynen em bizvır meyvane xuydin em berdavan bikinni kaşaxa biraj bozkurt bele naha Not sala herkes dizane ku lehemberi desketiye Kurdan hevdaneki astenkirina devleta Türkiye hebu. Her tim astenk dikir. Ne duhast Kurd gavki peşva. Li tüccar vusa eşkera neyarti ne dikir. Ya siyaset yani politika ve ki binra dikir. Li biz vusa zamaneki eşkera zamaneki zelal dijberiya Kurdan ne dikir. Li pişti giri spi Türkiye Hükümdarı da Sarukomarı Türkiye Brez Recep Tayyip Erdoğan o Saruk Vezir Citteda idi bir zamanki eşkera dijberiya Kurda dikin ama da kariye şer dikin o hatta daha havoke grantır bakartinin dibêjin bedelê wî çi dibe bila bibe em ê nehêlin li rojavayê pêkhatinekî Kurda pêk were. Ev sedema ku ev politikaya ku heyana veşartî didan meşandin eşkera kirin meriv dikare bi çi vegirê bide gerin. Gelo politika nizanin ya jî zêde a dilê xwe êdê nikarin veşêrin didin der. Yani politikayek Türkiye'ye fermi heye li hemberî em bêjin Kurdistanê ji destpêka Qomarê heta niha vê politikayê teşe girtî mesela paxta Sedabat paxtî heye asıl pêşengiya wê Türkiye'ye kiriye yani Kurdistan li hemberî hêzê Kurda li kîjan perçeyî be bila bibe dema partiya Kurda hêzê Kurda derkete holê ev çar dewletên dagirker ve bibin yek li hemberî wê ew bikin yani şer bikin viya berdewam jî kir yani tê zanîn li başûr têkoşîna başûr de salên navbera piştî hefteyî de çawa hate têkbirin de encama vê yekê de cardin li Bakur çawa li hemberî tevgerên Kurda ve ittifaqê kete devrê û kete jiyanê li gorî min devletê dagirker çar devletên dagirker li hemberî Kurda politika tunekirina Kurda her tim berdewam kirine ama devleta herî bi sistematik kirî devleta Türkiye'ye yani li Rojhilat binêre Başûr binêre Rojava binêre di gelek ciyan da konkujî mesela li Başûr
astek mezin da komkuji hatiye dest bikirin ama duvarê çandê da duvarê ziman da duvarê em bêjin coğrafyayê da müdahaleyên ew qas xedar nehatine kirin sistematik yani sa bi ısrar berdewam di çarçoveya planekê de nehatine kirin yani politika Türkiye divî warî de ser bingeha dijminiya Kurda hatiya bikin û ev dijminahiyek ew qas kûr e yani niha ev dîrokê mirov dinêre dîroka mêtingeriyê mirov dinêre dîroka em bêjin dagirkirina welatan dinêre şeran dinêre heta ew mezheban dinêre mesele dînan olan dinêre tu dijminahiye Türkiye wekî dijminahiniya Türkiye li hemberî Kurda derxistî holê û xwe pê da bawerkirin mirov nikare peyda bike yani kîjan zihniyete aslında gotinek Süleyman Demirel hebû digo yani li uzayê jî ew Kurda derkeve holê em yani digul Afrikayê jî pêkhatinekî Kurda were em ê müdaxala yani mantıkı ye Erdoğan aynı aslında ferasete kusa derketiye holê bila oldar be bila neteperez be bila hatta azdaki wekî CHP Sosyal Demokratın uza çibe ama ev ideolojiya fermiya Türkiye'ye heye. Feraseta devletê ney wan bixuye jî. Tabii feraseta edbêjim ya ev ideolojiya fermiya devletê heye. Li ser dijminiya Kurda û dijminiyeke yani divê dünyaya da dijminiyek qas wê rezîl qas wê paşver û qas wê derketî derveyî nirxên mirovahiyê tune. Ji bo wê mesela îro çima dibêje yani aslında şerê ev 4 salar rojava li Sûriyeyê berdewam dike di şexsî ew ê de roja ewel heta niha AKP Daişê organize dike. Ev pir zelal e. Yani Daeş li ser feraseta selefî derketiye holê bi vê ferasetê tevdigere yani em dizanin yani dema li Sûriyeyê hên nû van hewldanên ew ê em bêjin raperîna gelan dest pê kirî îna îhvan li Stenbolê dehan cara îna cem hev organize kirin za partî pêdan ava kirin koalîsyon pêdan ava kirin yani aslında niha Daeş bi xwe îhvanê Müslüm e bawekî yani ew çanda selefiye belki wekî partî nebe ama ew çand e ji bo wê yekê jî aslında şerê rojava destê Daişê tê meşandin şerê Tirkiyeyê li hemberî Kurdan e yani divê mirov ya zalal bibîne yani hemberî Kurda AKP bi destê Daişê şer dimeşine niha çima ew dike piştî girê spî aslında dît ku maşayê wî nikare li hemberî Kurda şer bimeşî nikare li berxwe bide bu xwe dikeve devrê yani maşa davêje aslında rûpoşa xwe dadixe bu xwe derdikeve rûyê xwe tiras kirin dema tên Tirkiye ji xwe rûyê xwe ji dema ciya pegirevîn rûyê xwe ew kirin kur kirin niha rûyê kur kirî yê ew rûyê we dadikeve wekî ew ê derdikeve hemberî Kurda yani yani hince çiye mesela çapemeniye vardı jî ew rojnamegeriya ya pespeya dibe işte qaşu ve Kurd Cerablusê bi dest bixin em li hemberî Daişê dikevne Cerablusê ya mantıqay kusa bêaqlane dibe yani Kurdê Cerablusê dest bigirin destê xwe em li hemberî Daişê dikevin were ama ne li hemberî Kurda yani heta Birêz Bozkurt piştî girê spî belkî we jî temaşe kirben Serokwezîr di nîqaşekî tev li bername televizyonekî bû di nîqaşekî xwe da têkçûna Daişê a girê spî gelek aciz bûbû. Digot ku çeteyên Daişê ku li bajêra dikarin artêşa têk bibin çima girê spî nikarî berxwe bide û zû têk çû ser vê ra jî ji sedema zû têkçûna xwe wê jî anî bi wekê ku hevkarê YPG û Daeş wek hevkarê hev din nîşan Tirkî gotinek heye yani hûn vê nîqaşê dikîjan meriv çerçevê de bibîne gelo yani wekê ku zêde aciz bibû li hemberî Daişê digot çima Daeş li girê spî berxwe nedaye lê niha jî hûn wekî ku hûn dibêjin Cerablusê divê em ê li hemberî çeteyên Daişê biparêzin gotinek bi Tirkiye heye dibe ya Tirkiyeyên dibe şaşkın ördek qıçıyla suya dalar yani Kurdiya wê jî ordeka şaşoma jûyî bu paja dikeve avê mesele wî ye ev yek nîşan dide yani hem hilbijartinên heftê xezîranê muqtediriya Erdoğan ya 13 sala berdewam dike û ku di fikirî nêdî niha peyve her timê berdewam bike ser û binûkir
لعالیه دن لروجاوا به دست داعش خواست روجاوا بخنقینه دور دا سرکفتن امبیجن ارتشا کرد درکت هولی دوی واری دا اصلا گوتن اینوا یم وی داویه یعنی تلوگوری کیجان تئوریا سیاست نزدیک ببی به منطقه یعنی جبر كده انجام امبيجن فكرك صريح دا فكرك عقل سليم دا انجي بوليتيكا امبيجن استراتيجيك دا درنا كابن هولي تمامي ده داخليين حكومت ين اف 20 روشه مهكن همود داخليين هستوارن اصلا تشتا دل خود داد بيجي تشتا سر خود داد گوري او بوليتيكا حتى هم نشاندين نكارن دي وشيرن اف يك ازنا نشان ده چقاس حكومت AKP كتيه زحمتيه قاصد بنا بوليتيكا مل همبري بوليتيكا مشاندين افلاس دكن او قاص بزيادتي ايريش كارد به ده انجام او ايريش كاري ده جبه كي ده خزايا زندواران ده دما زياده ايريش كارد به او كنترول على سر حركات خو لسر گوتن خو جوان داده که يعني راست كلام مثلا ما گویا ده يعني پیاده بکه جرابلوسه عمل دیجی دایش شهر بکن کردا بپارزن یا پیاده دچه ورا بلند بگیره کردش خواهی خب بپارزه دچما نه دچما حتی ایرو ندکتی ورا گریس بیت دچما ندکتی حتی نه مادام که وسه هنجه تکوان ده işte Türkmen vala derken ya Türkmen جبر دایش رویان پیاده ورا آزاد کر گریس بیت دروش پشتینگی توا وگریان یعنی که کمکوجیه که به چما وگر چما نه شنگالی ایسیدی اف 2 ساله سر درباز bu سال و سر داز bu چما نمیرن بگرن شنگالی جبر کو راستی کمکوجی هاتن yani کمکوجی اوه او پشگیریات راستی به کمکوجی هاتن لی ترکمن و عرب پشتی گریسپی هات رزگار کرن he ماین رانه کرین وگریان yani برداری وگریان تبا yani ev hence tevaji mesela مینا که تونه که یه پگی تونه گوتنه خراب جو گوتی عربی که آن ترکمنه که اما د واشان ام بیشن مدیا جواکی دا دروژنامه آن دا د تلویزیون آن دا ده جاره دکت اولی حتی آنها به صدان جنین ترکمنه تجاوز کردیه چتین داعشی بله جبوی به حتی آنها تشتیگ نکردیه نها پولیتیکا او چیروکا ترکیه یاج بخواد چه کری işte نو عثمانجı به دست سنیا بکوه جبرا حتی ام بیشن قطر و حتی سعودی عربستان و حتی یمنی لوان درجاردن د پیشنگی اردوان دا امپراتوریک عثمانی آوا بکه ویا لمصر دا توقاتک خال سوریه توقاتک خال روجاوا توقاتک خال ترکیه یجی به حالت هنبجاتن توقاتک خال نه بلا بویه به وی اکیجی تفگرن و گوتنن و ام بیشن گفن و yani راستیش بنگه هک بتونه راستی انا في پشتی گری سپی کت دست YPG لسر کردان لهمبری کرد روجاوای گف خوارن يعني تاني سياسات تركان نها لسر گف خوارن لهمبری روجاوا لی اف گف خوارن دی حیا کینگی بردوام بکر و اف گف خوارن دی دناف کردا دا لی باکور دناف ترکیه دا در دور 30 میلیون کرد هن دو پرچه دنی روجلات باشور در 40 میلیون کرد هنه گلو وقتی که اف گف لروجاوای تین خواندن حکومت ترکیه آنجی سر و کمار قد برتک وان 4 پرچه کردستان دنی آنجی کردن ترکیه برتک وان گلو قد ناگره برچاب آنجی نافکره ده هلوستک وان کردا چه بر لهمبری وان گف خوارنا آنجی ایریشک چه بر لهمبری به ایریشه ده هولدانا کردا چه بر قوانا برچاب ناگن گل والله برچاوا دیگر نگره او مرد کرا بجه کاری ویه اما انجام وی دبینه yani گو قوبانی haket hadı keve ev bu haket yani ha yani ev meheke pişti hilbijartına embejin 3-4 hafta pişti hilbijartına hafta Haziran'ı keket derket oluyor yani قوبان جینکت دیگه لوی طلبیات کرد دیگه لوی ترکیه سرک امبیجن خیالیویه نو عثمانتی خیالیویه سرکاتی پرگالاویا نوبینه توکته تیشه اصلا درکت هلیش بویه که yani ev mantığı evi he ya mantığı dagirkeriye yani Kurdava ki kolet bine
Yani belki veki literatürde de veki oryantalizm de gotin ya. Yani Kurda veki kole dimine. Kurd beakıla aslında temel ev ve eve. Kurd beakıla hatta naha mebreve biriye naha peyveci ezere ve bir mikara xabri ve bir. Can ha Kurd derdik eve roşalata navin juy baştır politika demeşine. Juy baştır politika cihanı dixune. Juy baştır ta'lila sistemi dike. Juy baştır demokrasiye dinav xata de meşandım pergala xa abad ke. De cama ve ki de şaş dibe yani جبرك خدا باور کردن کرد کوله من اید بن دسته من دابه نه هدا ودمینه کرد وانا دکه شاش دمینه دبه üst akılınıza debe kedike Amerika dike anza kedike berre ava xati asta xat xapine rastiye kirad ve rumine gele kurd bra gele ke jgelin rojla tamin her qadime şar xadi şaristaniye devlemende u ve saate pe veji kes ne kare peşiya em bejin tevgera neteviye gele kurd bikire da aliye neteviyi de gele kurd ev kirası mirene he çıran yani ne yapıyor kes ne kare peşiya bikire hele gele ki kubriyara azatiye day didiro ki de ne hatiye ditim bizore bidagirkariye dibin dest hatiye girtin ev yek zarlara ev yek piçek de zore van gotinin pemantak van gotinin duri akıl duri siyaseti be piçeki bu ana de gotin yani bu yeki veki ani zaman gel ona fikre valla bu ham minaki veditin yani ben güya minaki veditin gel kur dedi zane yani tu diji qobani bi tu destur nedi tu ne khazi qobani anji kurdin rojava bu xadima tu tujara ne khazi el rab ba xadima yani yani devlette dve azna halim rojava kurd xab reve ben bakur ve çava destur bide kurd ve ekid binin dehel bijartin edaji mesele derket holi yani xarita her bijartin binere kurd çava bertekdin çava refleks insandın çava ve nerazbuna xatti zaman derdik hava holi yani بله ام در بحث القان ببین برز القان نها بسالان هون دناف سیاست دانه ترکیه دان سیاست نزد شوپینن حکومت AKP و هفدان سروکمر ای داوین اف گف خوارن اوروج هلاتا ناویندا و گرماهیا کو مرد دکاره وجه دکله ترکیه بر بکوه دچه یعنی وقتی که تبل شر روجاوایی به ترکیه دی داویا ترکیه چی به و هر وها اف گفخوارن نهمبری وی گفخوارن هون روش کرده چوا دنرخینه وکی گلک داخویانی هاتن داین ماده داخویانی گرینگ ما به هفره تماشا کرن خیلی واناجه ایرو میناک بدم ل آمده جی پنجی نوتو پنج سازین سویلا داخویانی دا لهمبری و گوتن کو ام به چو آوای قبول ناکن و هر وها دیجور شون دا سکنا کردا هم بری و گفخوارنه جوابه و ترکیه و سیاست آخو ده بر به کیجان مرحله و هر بله نه سیاست کرد دکشن آزادی کرد تجاری پرچکرنا ترکیه نخواستی اگر ترکیه در وادا هنه که اریش لیبون ازی از باور دکن پریویزی مینا کوری بری گلی کرد بچی کدی موانج پر زور دستی موان خلاص کردن کو و آلوزی پر زیاده ل ترکیه چی بانا فقط وان آلوزی پری وان مدا سکنندنی مثلا بیچو که مینا چی میره گزی مینا وکیدنی تشتا چی بون فقط ترکیه از yani her insan gibi adı fikir yani ama 35 سال زیادتره تو کردستان دا شرکی پیمشاندری شرکی قرشتی پیمشاندری تشتکو پیک نهانیه نمایه هر تش پیکانیه لسر کرده yani ام بیجن کو چاوا کوش بری بگره قتل کرنو ام بیجن کو کشتنو تالانو هر تشت کرن دوی دمه دا کشتنا کرده her zede erzan bu her zede erzan bu fakat abi ام بیجن کو جوی شری دا hatta ایرو جهشتی و چارا hatani ایرو abi şeri kurd daha ne kurdi beriye kurdaki politike kurdi ku baş düşmanı xuna askeriye ne yare xuna askeriye vakti ku gave xudavi abi gava ya hatta le kudeci karıcı zrarı o kurdu o kurdi ku wandugoten ku am çava bej mina medika o kurçu rebere gere ku tişteki gotu vata ku despeke da despeka vi
پیواژو مذاکره دا وقتی دست پیکر دا گوتن کی یعنی اما تشکیل خوازه کو دی ترکیه دا دموکراسی کی به اساسی به پیکانی fakat enviya bejin eğer bana jime fهم nekin zamanı me jimeşan be bejin ki acaba ne karın sekinin falan bir tişe var fikri ve amanı wan bira viyaj bir bikin eğer careki dini şareki dest beki ne jiyana geri kurd be jiyana beri o ne şarek kurd be şareki beri yani evya Türkiye yani bak gef qarın ama tışta tuzani çavayı Türkiye Cumhuriyeti vakti ku ama sen salam nav siyaset edame وقتی که تکاوت دنگاسی وقتی که تکاوت بیچاره سریه وقتی که من بیشتر که نکاره که برخو اینکه تشتا چاره سری که برخو بده و گفا بده گفی پرچه بده وقتی بدنگی آوی demek ki bir şey ki rahatı da جبون آویه ki وقتی که طلوع میزد کی آوان گفا طلوع میزد کی yani az via bejim hal bejartni و گفی وان و تشتی وان و تشتی کود ناوی هل بجاتن هاته بیا کردن و بمبئی کل و داره آمده ده هاته تاقاندن اگر وی گلی کی پولیتیک نبانا گلی کی سیاسی نبانا گلی کی به صبر نبانا belki وکی دنی و هر بری خودنا هر دری خراب کردن کرد daha گود ده خو Armanca ev bu gor Armanca ev bu şu edu diyan yani bir اوکی yani var tiştadı ki kendi insan peti avukası demek ki avukası sa dagirkari kiriye tecrübe bir devlet diye ama mecid hatiye guartene hina mecid lüvederi seknan diye yani tudu bir fazla hab asker de şey acil datini yek jwalat ki yani ama insan ne bine ama insan avukası korun şibuna wiye ki az via bejim de via hal bejatın çare hafte hazran da hal bejatın hafte hazranı evya nişanda digeli Türkiye'de zin digeli Kürdistan'da zin de herkese de geli kuj ve da jiyan ki tavayı gela mina ku brez Selahattin Demirtaş diyecek ku demek ku ma koalisyonu ki çekiriye koalisyona gelaya tavayı de her renkte de herkese de ma via çekiriye via ATP kanuni jibuna wiye ki evya geli ki Türkiye habki kur jikur ve habki zi bu fikriyana yani o tişteku pekaniye cardın ben ne göre var tişta pekaniye var tişta ne tampon bölgede beji tampon bölge bu açı datini mava avukası insan de tampon bölgesi dedi bir adam ve dedi Suriye dağır kaydık kedin tişteki tüneki tişteki okune ve evyazi bezmişler ya Mehmet yani az baverdik ki eğer Türkiye avan jiban gefeho hani ki van roja da hakki sistemunu okune ve do şu roboski Afet ser gundi roboski tapura gundi amu okune do balafri van rabu çuçun medya samalani şu lüvede bomba baran kırına peki ama gele kudu Türkiye'de kudu deme da zim zavati hükümet Li ranji hemen deme da Cidova operasyonu binçafkirine dest operasyon binçafkirine işte seki bejim yani tişte ku dehca jarban diye dişe jarbandı tesevi jarbandı ne vakti ku tüle mezed ki acaba viyaj buna ki kaptı yani mecitine bir mecitiye yani ne kabul करने की है ये ne kabul ki mecid için ama Kürtçava serdik be Kürtçava azaddı be Kürtçava karı ve keviyen be bijin ana tampon bölge qalat dve ez tampon bölge avabkim tampon bölge devleti koalisyonu eko Türkiye tevlevi koalisyonu biye qaşu tevlevi ev tevahi lehemberi ve tamponu ku 2 sala ev tampon her tim Türkiye'te roja ve nay kabul kirin Rusya do berteke ki hişk nişanda ku go bikeve Suriye em ev tane Kurda ve Suriye nebine mecl hemberi xubine her waha İran milleki İran Çin heye Suriye heye لگل تباهی ناراضبون وان دولتان دبکو ترکیه بکه سوریه او هول بده تامپونه هرمک تامپون آباب نه از ویا بیجم yani dikare Türkiye berteki van tebahiyye devlete bigre berçav gel نه جوی پرتر از yani حکیت دی گوتنی که دی کا عقل تزانی yani ava acaba via خود دجیان کنی başka tiştek ama jiyan kırnavi ev yani bir van gefaya
politika ve siyaset edin ya muhatap alakırın. Tişteki teda ne mi acaba? Çima van gefalı kodu yani evzi başlanı ve berçavi kodu itiye tu darı ardı yeki dar kırdık. Ama kod buna bir ardı o insan tek kuştu ne? Ama etet buna ardı bir tu ne kuştu tu insan tek kuştu ne? İnsan kuş buna ağa kuş buna velat xo. Şerdike hebunu tu ne buna wiye. کو داخویانی یا پگی دم به هفر تماشا کرد دبی حیا داویه مل برخا بده نه او تنی نه چهار پرچه کردستان یا بنا اشتا بیش دا کرد نکرده بریه ها یعنی هون دبیجن ترکیه وقتی بکه بر روجاوای تنی شر دیل روجاوای بردوام نکه پرچه دنی داجیده امزک چاو کو اول ارتش بود مثلا لمیزه دکه داگر که وقتی کو تی فکری کردستانیه فکرو رامانی وان دبی یک ایران زیلیشتی کی ویهنن İran ne samiye perat, ve Türkiye samiye ne merak ki. Yani Kürdistan'ı Kube, Kürdistan'ı kambici serbukham beji Kürdistan demokratik her çar perde Kürdistan'ı batı Kubat işte vas pergali kom devejene gabi avakırın. Eviya eğer bana vavzi kabul nak, vavzi kabul navilişti ki. Fakat az baverdi ki doğuda heneki tıştat yani Türkiye ya ve xut baş ve her avda kubu tekn nafşar. Evzi yaştaş ki bejim jibo Kürda tışekitini. Kurd daha ziyade azadiya yani bu Türkiye ve ne be intihar ama gene Türkiye avaj mepertir yürüt milaku tagoten notu 5 hab sazı Kurd ki Ahmedi avan sazı notu 5 hab avan hem sazı güçlü bu ne siyasi tani bu aburi bu ne sazı hem ya bu güçlü sazı bu avan sazı hem bir şey nişandan kote ki amda tuşla kabul nakin bes daha اگر اوقاسی هدف اوقاسی رایسن دیه جبو آشتی ج ترکیه و ج کردستان یا موسیم یا برای آشتی نه ادیدیز دیا گوتن جرا دیا گوتن ترجیت اثر سروقته گلی کو ترجیت او تشتی کو دیجی روزاوا و پکتین اواق politika و ان قبول ناکن اوا کرد تواید بیجی اما بری یوبد ترکیه دیسا بینو که کیده اینن ام در باس برز باز کرد ببین اون مگو به سالانه اون روزنامه گرید کن ناف چپمنی دانه پیناسه که روزنامه گری آناب نتوی گردونی هیه لی ترکیه دا چپمنی گلو چقاس لگور به پیناسه یا چپمنی گردونی تف دگره و میناک بدم چپمنی کو وقت چپمنی حوزه ترکیه دا تی پیناسه کر نزی AKP ایریش قتلیام کل کوبانه پیکات کو نیز 25 کس انسان هات قتل کردن هر وها پشتی کو گریس پی دست چتاین درکت لرقای لسر کردا اشکرا گوتن کرد جبر برابر بکن هرن و کور هنکی کرد قتل کردن لویده لی ام دنیرن اف چاپمنی تواهی وان کردن دایشه نابینه و هر وها YPG, anje YPG و YPG جیه کو جچتایان پاکش دکن گلی ویده نشتجین ویده بیا کیفواشی پیشوازی دکن و هر کو لروجاواجی دولت کواليسيون جی تدا تواهی YPG و YPG وکی دنبر چتایان وکی پارازوان رومته دبینن لی اف راستی دخوازن که برواجی بکن میناک از بدم ماشت دو یعنی شفاقی گوت کل نوخشخانه یا پگه به تب همشیره و بجیشکا و تقاندیه روخاندیه تب تدا مرنه که ساعتک نما دوره دروی وان درکتوله یعنی اف برواجی کرنا راستیه ده چپمنی ده مرد دکاره چاو بنرخینه ما برنها بحث سیاست ترک yani مگویدی دبیجین یا yani پیوان ملکه خو کمان گلو او هن عقلی ملکه یندوی وارده بشک عقل دادن شغلاندن و داخیانی روش داوی da tönün yani çapemeni ji Bence beşek dünya ve ferasete. Yani de Türkiye belki embejin duvarı nuçeyn magazine da anji duvarı embejin nuçeyn futbolu da sporu da divan müjde da belki hin pivanj xara çekirine yani. De gelek aliyan da ji mesela de standartın çapemeniya Türkiye'ne. Çava مگو رسمی ایدئولوژیا ترکیه کید به بلا ببه یعنی سوسیال دموکرات به
باورمند دبه نجات پرست دبه دما مجار دبه کرد او دجمنیا هي 100 ساله وکی خوینه کتینا ولا شوی همه خواهد دده خویا کرن یعنی گرم دبه demek دما کرد دمینه دستکتی کرد دمینه گرم دبه بچه ویا نفت هفگری yani çapemeniya Türkçe dema mijar dibe gelê Kurd destkeftiyên gelê Kurd di vê warî de yani tu pîvanên exlaqî pîvanên ve de pîvanên rojnamegerî de aliyê ki em bêjin pîvanên olî yani pîvanên olî çi ne mesele yani de İslamiyetê de guneha nayê afû kirin münafıkiye yani hemû guneh te afû kirin münafıkî nayê afû kirin çima nayê afû kirin ji ber ku dizane digel ku dizane jî heman fiiliyata xirab acı heman tişta xirab dike yani weşana em bêjin va 10 roje dawiyê yên rojnameyên hewzê münafıkiye sadî sad münafıkiye yani çima ya yek jî mantıqek wê jî tune yani tamam tu virek dikî hene be bila vira te hefteyekî pişt de derkeve holê ya virekê 2 saat başî derkeve holê mirov dike yani piçek aqil lazim e mesela vana iddia kirin işte YPG ji ber ku Daesh tihindire dibistanê de nexweşxana Miştenûr da bûne tevahiya nexweşxana Miştenûr bi 19 bijîşka û bi gelek birîndara rakirine hewa ya saat 2 saat dudiyê çarê şevê de Daeshê êriş kir 2 saat çarê şevê de here li Tirkiyeyê an jî li Avrupayê di nexweşxaneyekê de ne 19 3-4 doktora zêdetir bibîne em ê qebûl bikir qobanên doktor tinin yani ne ev nexweşxane jî hêja tam neketiye neketiye yek jî yani tu zanî inşaat wek ber tenê bi roj wekî ku faaliyet de peyvê xwe Kurd bibirî baştir nexweşxane jî ya bijîşkên sînonenaz tê de dixebitin tu zanî rêxistinek navnetewiye yani ku endamê we ew bûn vana hînbûne ya li Kurdistanê di şerê 30 salî de dema dixwazin kuştiya kêm dikin dema dixwazin zêde dikin ew qey dibe rêxistina sînonenaz jî wê kuştiyên xwe veşêre an jî kesên di vê rêyê de şehîd ketin wê veşêre daxuyanîna de ê rabû rêxistina sînonenaz got tund bijîşkê me li wir yên xebatê dikin wê nexweşxaneyê ava dikin tu kes li wir nebû wê demê ji xwe YPG 2 roja roja sêyê de ew teqan ji ber ku tespît kir yek bi yek li wir kesek hey kesek tune çeteyên li wir da teqan niha yani ji bo wê tu pîvanên exlaqî pîvanên çapemeniyê pîvanên olî ji bo vana derbas nabin yani sadî sad ji bo we berjewendiyê we em bêjin pereyê we zêde be îhaleyê we zêde be ji hewzê biçin ji kes pere bigirin bixin ve li xwe belav bikin ji bo wê her türlü hemû cureyên viraya dikin yani hemû cureyên xirabiyê dikin hemû cureyên bêaxlaqiyê dikin Belê em ê navberekî Kurd bidin belê temaşevanê nêja navberekî Kurd piştî navberekî Kurd em ê bi mêvanê xwe li hemberê we bin ji me ve neqetin li benda me